Dobar dan, moje ime je Jovana Đorđević i ovom prilikom ću predstaviti svoj rad na temu korišćenje muzejskog prostora u obrazovanju i vaspitanju kao podsticajne sredine za učenje i likovno stvaralaštvo. Cilj rada je da se najpre postavi teorijski okvir koji podržava i ističe važnost korišćenja muzejskog prostora u likovnom vaspitanju i obrazovanju kao mesta za učenje i podsticanje dečijeg likovnog stvaralaštva. Rad će takođe predstaviti i odabrane primere pedagoškog rada muzeja u kontekstu likovnog obrazovanja, koji mogu poslužiti i kao podrška, ali i kao inspiracija radu učitelja i nastavnika prilikom planiranja nastavnih aktivnosti u muzejskom prostoru. Ključni pojmovi samog rada tiču se likovnog obrazovanja i vaspitanja, dečijeg likovnog stvaralaštva, podsticajne sredine za učenje, učenje putem iskustva i naravno muzeja kao mesta učenja. Sam teorijski okvir ovog rada na prvom mestu čine istraživanja i teorije naučnika i praktičara koji su svakako najviše uticali na razvoj savremene paradigme obrazovanja. To se naravno odnosi kako na opšte, tako i na samo umetničko obrazovanje. Dakle, to su John Dewey, Rudolf Arnheim, Elliot Eisner, Nelson Goodman i Howard Gardner. Svakako, pored navedenih autora, ovo istraživanje se oslanja i na saznanja drugih teoretičara koji se bave pitanjem muzejskog i umetničkog obrazovanja, uključujući svakako i savremene istraživače, odnosno profesore iz naše zemlje i regiona. Rad Johna Deweya značajan je za ovo istraživanje zbog njegove teorije o konstruktivističkom pristupu obrazovanju, o učenju kroz iskustvo, ali i zbog njegovih teorija koje ističu značaj same umetnosti kao iskustva. U promišljanju umetničkog likovnog obrazovanja izuzetno su važne i teorije vizualnog mišljenja Rudolfa Arnheima, koji je pomerio shvatanje umetnosti sa intuitivnog na kognitivni nivo, ističući važnu ulogu čula u procesu iskustvenog saznavanja. Teorije Elliota Eisnera na neki način sublimiraju učenje Deweya i Arnheima kroz shvatanje potrebe za stvaranjem stimulativnih obrazovnih sredina i situacija za podsticanje učenja kroz iskustvo. Sa druge strane, Eisner naglašava ulogu umetnosti u kontekstu opšteg obrazovanja i daje i konstruktivne i praktične predloge za realizaciju te uloge umetnosti. Nelson Goodman je kroz Project Zero, projekat Zero, doprineo demistifikaciji umetnosti i kroz teoriju, ali i kroz praksu je ukazao na mogućnost unapređenja umetničkih veština i saznanja kroz dobro osmišljen obrazovni program u školama, ali i u muzejima. Naravno, u projektu, to je u vođenju projekta Zero, Goodmana je nasledio Howard Gardner. Njih dvojica su najpre sarađivali, zatim je Gardner preuzeo vođenje projekta i Gardnerove teorije doprinose unapređenju umetničkog obrazovanja isticanjem važnosti da se u ovaj obrazovni proces nastavnicima pridruže i drugi profesionalci, uključujući umetnike, kustose, istoričare umetnosti, likovne pedagoge, ali i druge relevantne aktere. Njegovo je verovanje da umetnost, odnosno časove umetnosti ili umetničko obrazovanje, treba iz škola koje po njegovom mišljenju predstavljaju veštačko okruženje za umetnost, dakle da ih treba premestiti u okruženje koje je mnogo prikladnije i prirodnije za umetničke aktivnosti, pod tim misli na umetničke atelje, radionice, ali i na galerije i muzeje. Nakon teorijske osnove, rad se usmerava i na iznošenje argumenata koji podržavaju važnost uloge koju upravo muzeji imaju
u podsticanju učenja i likovnog stvaralaštva, a u datom obrazovnom kontekstu. Na ovom slajdu smo postavili citat Rudolfa Arnheima. Sam citat nagoveštava zašto se zapravo u muzejskom prostoru mogu pronaći efikasni i kvalitetni podsticaji za dečje istraživanje i saznanje upravo kroz iskustvo koje se stiče čuljima. Pitanje je dakle zašto su muzeji podsticajne sredine za učenje i stvaralaštvo. Pa, na prvom mestu možemo reći da je to zato što se fokusiraju na objekte sveta i zato što su specijalizovani za predmete koji predstavljaju kulturu i prirodu, čime omogućavaju da se fokus pomeri sa pisane reči na aktivno učešće učenika kroz interakciju sa tim objektima. Zatim, jer omogućavaju sagledavanje jednog objekta u kontekstu sa drugim objektima, čime se pruža i veliko obrazovno iskustvo. Takođe, umetnički muzeji omogućavaju susrete sa originalnim umetničkim delima, čime se podstiče razvoj estetskog iskustva kao motiv za učenje i kreativnu obrazovnu interakciju između znanja koja deca posjeduju i iskustva i novih saznanja i informacija koja proizilaze iz tog susreta. Veoma je značajno i to što je okruženje umetničkog muzeja oslobođeno spoljašnjih smetnji, tako da su izbegnute distrakcije nerelevantnim i suvišnim informacijama, tako da se učenici mogu lakše fokusirati na sam predstavljen obrazovno likovni problem i naravno i na rešavanje samog tog problema. Dodatni značaj muzeja ogleda se i u tome što oni čine značajnu podršku radu učitelja i vaspitača koji sami nemaju dovoljno iskustva i znanja u planiranju poseta muzeju. Ovo je moguće kako ponudom razvijenih edukativnih programa koje muzeji imaju, a tako i različitim tutorijalima, brošurama, priručnicima i aktivnom saradnjom kustosa ili muzejskih pedagoga sa nastavnicima. Evidentno je da sve više muzeja razvija pedagoške aktivnosti koje su prilagođene uzrastima različitih ciljnih grupa. Oni otvaraju svoje kolekcije, koriste ih za aktivnu saradnju sa školama i razvijaju edukativne programe koji su prilagođeni potrebama nastavnika likovne kulture i učenicima osnovnih i srednjih škola. Neki muzeji imaju i pripremljene lekcije za časove likovne kulture sa detaljnim instrukcijama za njihovo efikasno izvođenje, kao i obuke nastavnika za rad sa delima iz svojih kolekcija. Među najistaknutijim institucijama u ovom kontekstu su, na primjer, Muzej moderne umetnosti u Njujorku, zatim Britanska moderna galerija Tate i recimo Muzej Van Gogha u Amsterdamu. Dakle, ovo su samo neki od primjera koji se predstavljaju ovde, međutim ima dakle još puno muzeja koji veoma kvalitetno razvijaju svoj pedagoški program. I u Srbiji svakako postoji jedan značajan broj muzeja koji može nastavnicima, učiteljima, vaspitačima ponuditi podršku u planiranju i realizaciji aktivnosti likovnog obrazovanja i vaspitanja, kako kroz svoje prostorne i programske, tako i uz pomoć svojih ljudskih resursa. Kao primere, ovde smo naveli Narodni muzej u Beogradu, čije odeljenje za edukaciju i rad sa publikom organizuje 3 radionice nedeljno za različite uzrasne grupe. Tematika i kontekst radionica u vezi je sa samom postavkom muzeja i ove radionice su vrlo interaktivne, interdisciplinarne, intradisciplinarne, uključuju i dramske, plesne, muzičke i likovne elemente. Zatim tu je Muzej Vojvodine
koji sa Odeljenjem za pedagoški rad i odnose sa javnošću također redovno organizuje raznovrsne likovne aktivnosti u okviru programa muzejske radionice i igraonice. Novi muzej zaista nudi vrlo bogat program za decu. Kao primer, uzet je i Etnografski muzej u Beogradu. Svojim projektom Dete i tradicija, novi muzej ima ponudu tematski različitih radionica likovnog karaktera za decu i mlade. Značajno je naglasiti da dinamika rada koja je ovdje navedena, posebno kada je u pitanju Narodni muzej u Beogradu, se odnosi na rad pre situacije izazvane COVID-om. U ovom periodu sam Narodni muzej je ovu dinamiku promenio, mada je recimo Muzej Vojvodine uspeo da pronađe način da i dalje organizuje svoj program, to je da realizuje svoj program. Kvalitet posete muzeju može se reći da je zaista krucijalan za proces učenja. Ukoliko je poseta bila uspešna, može probuditi dugoročnu ljubav i sklonost ka ovakvoj aktivnosti kod dece. Sa druge strane, ukoliko je poseta jednoj galeriji ili muzeju predugačko trajala ili nije pravilno i prikladno vođena i usmeravana, može izazvati doživotnu averziju učenika prema muzejima. Iz tog razloga važno je dobro isplanirati tematsko, obrazovno i vaspitni kontekst posete muzeju, kao i aktivnosti koje će se u muzejskom prostoru realizovati. Hvala na pažnji.